Barani kiendero chietu muthenya ruari nende ndeto cia rutha mugwanja ndire antune abetenti nyari kinyo ombetwa Phineas Imana atukiambiria ni ati nende nyuma ya Weru TV kwithira ikimurika mithangiko ira agendi barabatumira barabara ya Kanyombora kamumu wita kageri okutha baikuluka ira ni barabara kwithira itiukulukika nende ure ikandarathi yomebwithia na idirite kia Weru nena kwaririo ntubo akiaria nende mubunge wa Ontario Geoffrey Ruku awite na kwenda kinyandu kimbithi banteru bethira bakyaya wangwikiro bwithia bwalamye kuringana na mukandarathi awite ngweni ngo akithira nende akiambira iria mweri yuena no tiera ne kureka na kaita kakaibura kombika ritamwaniko mushire katumenye bicho. Vuva ya Weru TV kumurika mateta maekari amberi eguru aria matumagira barabara ya kuma Kanyombora kuthii Kageri kuvitukirira Kamumu kumana na kuthuka kwayo. Riu ekari aya mari na mwirigiriro vuva ya kwiririrwo ati ikambiria kuthondekwa kuma mweri wa kanana mwaka uyu varia igakorwa igikirwa rami. Guku mumbunge wa mbere eguru niwe Geoffrey Ruku akiuragia contractor uria urathondeka barabara ino akaruta wira mutheru na wa nevenya wa gikiro kiria kiagirire na agatumira ayuthi amwe na uyu kuruta wira uria makavota matikana guthandwe mara na mbeca iria manengeretwo ni thirikari matikane kurigaga atĩa mange mura kona tumarorethi atĩa teguo wa twauga andũ matikane kuvura kona wanari marute wira na mbeca iria manengeretwo ni thirikari